9/11 itariki 9 z'ukwa 11. Utari umwana muri twe iyi tariki ashobora kuba yibuka, gusa si buri umwe muri twe kuko aha ni mu mwaka w'ibihumbi 2001. Iyi ni itariki itakibagirana mu mateka y'Abanyamerika ndetse no ku isi hose, ubwo kimwe mu byitwa ibidasanzwe cyabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihangange. Ni henshi uzabona ibitabo, ni henshi uzumva abantu bavuga ngo 9/11 kandi bitagarukaho. Ni inkuru twavuga ihera mu ndege cyangwa se itangirira mu ndege, aho sosiyete zikomeye z'ubwikorezi bwo mu kirere muri USA zari zateganyije ingendo nk'ibisanzwe. Gusa kuri uyu munsi birasa naho mu ndege hari hinjiwemo n'abantu batakagombye kuba barimo, abo twakwita nk'ibyihebe. Birumvikana ntabwo byari byoroshye kubatahura. Nyuma y'iminota mike ibyihebe byarigaragaje maze bitangira akazi kari kabagenza. Birumvikana nta wundi bari guheraho utari umupiloti wari utwaye indege. Bagiyeho barashimuta ndetse bafata umwanzuro wo koreka iyi ndege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati mu mujyi wa New York. Indege yaragiye koko bayigongesha imiturirwa yitwaga World Trade Center mu mujyi wa New York hagati. Yari imiturirwa y'ubucuruzi ndetse birumvikana harimo imbaga y'abantu. Aho tuvuze ku ruhande rumwe, kuko ahandi ku kindi kibuga cy'indege n'ubundi indi ndege yarashimuswe ya kabiri yagonze inyubako ya gisirikare ya Pentagon iri hafi ya Washington DC. Nibyo koko USA na CIA yayo ndetse na za FBI zibazaga ibibaye bikabicanga. Mu by'ukuri nta n'umwe wari uzi ngo biri kugenda bite. Ku ruhande rw'ibi byihebe byo ntago byanyuzwe no kuba imiturirwa bamaze kuyihirika, ahubwo bafashe n'indi ndege. Nubwo bisa naho iki gitero cyawo cya nyuma cyo kitagenze neza nk'uko byifuzwaga, kuko bivugwa ko mu ndege hari abantu bagerageje kurwana n'ibyo byihebe. Indege iragenda igwa mu mirima yo mu gace ka Pennsylvania nyuma y'uko abagenzi bagerageje kuburizamo abashimusi. Izo nyubako ebyiri za World Trade Center zarasenyutse burundu nyuma yo kugonga, bituma abantu benshi basiga ubuzima. Niko koko twakomeje kuvuga ibi bitero, ariko ntago twavuze abashinjwe cyangwa se abaketswe ko aribo baba bagabye ibi bitero. Aba ni abandi, ni umutwe wa Al-Qaeda. Abenshi banavuze ko ari igitero cyari cyaturutse kuri boss wabo witwa Osama bin Laden. Intego y'ibi bitero by'ubwiyahuzi yari nko guha gasopo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarigize akara kajya he, zitanasibaga kohereza ingabo zazo mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Wibuke Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2001 zari ziyobowe na Perezida George W. Bush. Ibyo bitero byose bivugwa ko byahitanye abantu bagera ku 2,000 kuzamura. Ubu nibwo Amerika yagiye yatangiza intambara idasanzwe yo kurwanya iterabwoba ku isi, ihereye cyane cyane mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Kuri munsi wa none iyi tariki igeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba ari umunsi udasanzwe w'icyunamo wo kwibuka abantu bose baguye muri ibyo bitero. Nubwo hari n'abadasiba kuvuga ko uyu ari umugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zipangiye, zigamije impamvu yo gushoza intambara mu bihugu birimo nka Iraq mu burasirazuba bwo hagati, kubw'inyungu Amerika ndetse na Perezida wari uyiyoboye George W. Bush, kubw'inyungu bari bafitemo. Aba ni ku ruhande rwa bamwe badahwema kuvuga ko ari umupangu. Gusa uwavuga ibya politike bwakwira bugacya, kumenya ukuri biba bigoye. Gusa twakifashisha ibitabo byagiye bijya ahagaragara, akaba ari nabyo tugenderaho kuko byemeza ko byose ari umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wishe inyuma y'ibi bitero. Ndabashimiye. Iyi ni The Shine TV Rwanda, ni Shine. Ciao ciao.